mga katutay ng Quran, sarta murang-murahan kita ni dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Habi mga palanggungan mulia, yaon na kuruta, tadiyana ninyo pangadyan kato niyo. Insyaallah taala manayong kita ni marayaw. Diba sing ikhlas sin pangatayan na to, mukhang sing karidaan. Diba wat-wat sin paruntungan atau akan partungbasan dengan Allah Subhanahu wa taala amun barakato niyo karena kita niyo himihinang sin sa lagu-lagu ibadat sa Tuhan Rabbul Alamin amuna in pagtuntutain. Di na magpadukan mga kakasi ito palpoy kapatot ang urong mulia guru kanasahan at hindi magbabati laon magpasampay sinamahan dengan Allah Subhanahu wa taala sarta mangulansang kato niyo palihan ang pag-aarama magpatumtum supaya kita niyo makabatok damayan pag-ibadat nakaamo nakabuntol sarta nakabatok pa ang intiranan ikadawhat na to sing karidaan sin Allah Subhanahu wa taala. Mapagpakuyagan ko tawagon igor mulia wa darwain itan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman at call sign ni Abu Maas fal yatafaddal fadilatuhu ma'juran mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasinsin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kami mga kamamaasan sing kamu tiranan. Yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. In ganap pangadjian. Amoy masi-masira kita ni wa pangadjian. Bunga sin pag-iman. Aula-aula na tunguda bunga sin pag-iman.
antara sin beriman usug iwan beriman babae. Mga kekasih sin Allah Ta'ala, in beriman usug iwan beriman babae, dahil nga zaman na kauna sambil pamasanatu ini, pialang kasila sintuhan na dunya iwan adlaw akhirat. Bukon sila in nagmalangka, bukon sila in naglangka, karena di sila tupon maglangka, tarawa pialangka sila sin Allah Ta'ala, at sababin sila iagad nila yung kabayaan sintuhan, nakabuhi nila kawaan tag-upat kajam. Ihilan sila sintuhan napsu, ibang pagbaya, ibang singkaibanan, saka wala nila iagad yung kabayaan nila. Iagad nila sadya in kabayaan sin nagbutang kanila. Dahil nga sabiad to, mga anak po na mo atiranan, in bunga sin pag-iman, antara sin dua pihak, bariman usug iwan bariman babae, kawaan tag-upat kajam, diaraot nila, bang mayan sila kalasahan sintuhan nila Rabbul Alamin. Wala na sila miyuhong iwan di maut, kalasahan sinisiyo-siyo, bang mayan magumbol hambuok, ajantong nila, iwan na pito ang gauta baran nila, ingkatantuhan kalasahan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiad to, yarin palman sinallahu ta'ala, iagad nila. Intanda wala nila iagad, ingkabayaan nila, iagad nila na sadya, ingkabayaan, sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Palman si mahasut si mahatinggi, innamal mu'minuna ikhwah. Liaggo nila, wala nila na liaggo ing kabayaan nila, sarawa liaggo nila, piyagmartabatan nila, inbayta kanila, sintuhan nila. Uno yan inbayta kanila, sintuhan nila, sabunnal munnal tungod. Sa barang bariman usugiwan bariman babae, dahil nga panagnaan si manusia, iya po tani Adam alaihissalam, sambil lunan na inadlaw dunya ini, maabot na yung kiamat, imbar iman usog, iwan bar iman babae maglanggung. Ingat nila, inlanggong nila. Amin biyayta sintuhan kanila, langgong nila. Langgong nila kabuhi. Mangarap patuhan. Iwan langgong nila adlaw kanakara. Maghambuok hahula janji sin Allahu Ta'ala kanila. Hiyawakan nila man yung mga langgong nila ini.
Inhinang nila. Kal jasadil wahid. Biya sila sinang kajasad. Pagka sila biya sinang kajasad, fa'aslihu baina akhawaykum. Maghatul sadyan hinangon nila. Bukon maglarak. Dahil nga sabab yan, wailoon larak hinang nila mahatul kataan. Ampay pagtay mangud bukon hawak kabayaan sintuhan, hinangon bihaon larakun da bihaon. Paling katun bihaon ngiun da konsum. In kakahinang nila panday pupud. Ada pun yung beriman usug, ibang beriman babae, mga anak po. Fa'aslihu bayna akhawaykum. Maghatul sadya. Way kanila maglarak, hatulun sadya. Unima na si maghatul, magada kabayaan sintuhan, bukun magada napsu, bukun magada sahwat, biya sinji matu hamasa na tu ini. Na palman sinallahu ta'ala, la'allakum turhamun. Bang nahinangin naghatul bukun maglarak, la'allakum turhamun, mahinang sabab yan. Supaya kamu magkasilasa. Iwanin puntukan niya kalasahan kamu, sintuhan ni Rabbul Alam. Mga anak po, nagdaawa na yung tawihaon makasiwang malasa. Sa daawa, bukun bunal. In bunal da, amurin pagkasila sa mga da kabayaan sintuhan. Bukun yung piyaglasahan kal na sin. Bukun yung piyaglasahan kal na kawasa. Bukun yung piyaglasahan kal na kusog. Nakal na uno, kal na maradsin pamarinta sintuhan. Di magkaroon recognition sin dunya. Pamarinta kaw halawm simbay mo. Pamarinta kaw habaran mo siulakan. Pamarinta kaw rin halawm bay mo manaw pakuwa. Bang muhin ang inyad to. La'allakum turhamun. Di kau mabaya maghiluhala. Di da kau mabaya hiluhalaon. Nauno yung kabayaan mo. Manglasa iban lasahun. Bang mabihad to yung kahalan mga anak po. Masanyang kita niuriya dunya. Aula masanyang hadlaw ka na. Bihaon halawng bukain tao. Unang kiyabukaan nila, hambuk da, sakit. Mga tuhan, bukun makabukain sakit. In makabuka, amin tauri makadhanag papanjari kaniya. Yadto mga anak po. Imbiyay ta kato tanyo sin Allahu Ta'ala. Gana pa ayat yadto. Palman si mahasud si mahatinggi. Wala takunu kallazina nasullaha faansahum anfusahum. In bar iman, imbunga sim pagkaiman nila. Di sila magkalupa magtuhang. Ang paimbukon bariman, subay na ragbutan, subay na ragpakansing kasusahan, ang paimyan utuan na mo ikaw rakuman.
Way nakabugsuan na mo dugay ikaw rakunan. Di na tumag kan ama niya. Di na tumag kan ina niya. Di na tumag ina ko. Di na tumag ama ko. Di na tumag araroy ko. Di na. Di na misa mag-aluhoy. Di na. May tayad to. Sabab harap na pa nagpapanjari kaniya. Turan niyo mga anak po. Imbar iman, pagbaita kanila sintuhan. Wala takunu kalladina nasullah. Ay sadya kamu simingod. Hamanga sila nakauna. Iban sim magdaratong. Kalupahan nila yung pagtuhan. Hindi matuhamat sa nato ini. Kaya lupahan yung pagtuhan. Kaya ingatan ang Tuhan nila sa di agaruning kabayaan sin Tuhan nila. Inbar iman. Yarin pabayta sin Tuhan. Wala takunu kallazina nasullah. Ay kamu simingud mga sila nakauna rin kaniyo. Iban sin hajaman niyo. Iban sin sumuno kaniyo. Unin ninang nila yan. Kaya lupahan nila. Aun daakan kanila sintuhan, aun liangan kanila sintuhan. Ang pembariman, lialawag nila. Ama sa sinabi, umasubo pa yung mga bariman usog, iban bariman babae. Ya Rasulallah, puasin hinang nato ini. Aun paypahinang kamu sintuhan dugay. Ang pemasa nato ini. Mainusan na. Sarang laong naway na sambahayang subo, sabab masarap yung magtug sambahayang subo. Ampay sila sumukat pa. Mainta, sababin dunya bukun pagulaan. Pagtanuman, didto anihon. Paghinangan marayaw, didto tabukunin hinang marayaw. Na yung kabayaan sin tao, di nakatan. Biyabayaran siya sin tao, biyabayaran siya sin tuwan, biyabayaran siya sin ginisan. Mga anak ka po, imbar iman usog, imbar iman babae, tiutumtum nila imbayta sin Tuhan, ay kamu simingud, hamanga sila, diaak sin Tuhan pahinang marayaw, di himinang, liang sin Tuhan dengan ang mangi, di tumangkis, liw pa nila inda akan sin Tuhan, iwan siliangan sin Tuhan, bukun Tuhanin liupan nila. Sila inang lupa. Inji matuha masa na to ini. Liupa sintaw yung pagtuha. In majority. Turan yung mga anak po. Wala takunu kallazina nasullaha faansahum anfusahum. Amin di nakita niyo magada kabayaan sin Tuhan. Di da mahalining kabayaan sin Tuhan. Siyara in Tuhan sin langit iwan lupa. Siyara in magbabaya-baya. Siyara in kataan. Ito mga anak ko. Aula-aula na in masana to ini. Amun imbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tunaud in mautul paja'ah. Mautul faja'ah, ikaw na lang nakahapon ko, kita ko sa tulong na haipon ko. Nagbabaybay pa ka ako. Kura niyo mga tuan, haupin waktu na to. Dahil nga sabab yan, in bariman usog, iwan bariman babae, di malupas kanila in waktu nila, sabab magad sila kabayaan sin Tuhan, lasa sinto bangman sila kalasahan da sin Allah Ta'ala kawan tagupat kajam di na sila magguna kalasahan sin tao pikirin kalasa in lasa sin tao in lasa sin ama pa anak in lasa sin anak pamaat pikira bukunda bunnal bang bukunda magada kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala naunin beta sin Allah Ta'ala ulaika humul fasikun. Inamin mga tao, rimagad sing kabayaan sin Tuhan. Magdoon siya sing kabayaan niya. Ulaika humul fasikun, nakaruwa siya rin nga kabayaan sin Tuhan. Apabila yung tao nakaruwa na rin kabayaan sin Tuhan niya, yatamattaun,
magdulwaya na yan. Sin kawayaan niya riya dunya, tay kuran niya na ing kawayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ang time bariman, tay ngugin ni parman in hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu Muslim, inna masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idza istaka minhu 'udun tada'a lahu sa'irul jasad bisyahri wal hummah. Hiyantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo, imbar iman usog, iwan bar iman babae. In paglasa nila, in pagbogbog nila, in paglindurandam nila, biya sinhambuk jasad. Baran mo, wang simakitin tuhod mo, simakit din umo. Nabiya din na bang sumakit na katahan? Amin simakit sa dyan tikod-tikod mo, biyanhod. Biyanhod din ilok mo. Hiyantang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bihanin pagbutok si mga Muslim, kana naman nila bang nasusay nyadto nasusara sila. Imbihaon, suknaan pa. Muna lang na marayaw, matudas na sila. Ayaw tuwan. Inpaldakan sinallahu ta'ala kato taniyo. Kajasyadin wahid. Biya ita sinjunjungan. Biya kita niyo sinang kabaran. Nambukbaran, bangkyugdan masakit, inapal sinbaran niya, nasakit kataan. Bihanim Muslim usog, ibang Muslim babae. Nalawa hamasa na to ini mga anak po. Ikarwa hadis. Al-mu'minu lil-mu'min kalbunyan. In bar-iman, abar-iman, biya sinambuk gibayan. Kain na, hiyantang sinabi biya sinambuk jasad. In bihaon, ikarwa ini, biya sinambuk gibayan. Yasuddu ba'duhu ba'da. In mambuk bay mahugot. Bangkaw maghinang bay. Ini paghinang mo bay. Lansang. Hangpo tagdua insi sadya. Wayro ng kainsi. Malubo yung bayan. Dahil nga sa babianin hambuk bay. Kaya paglagin imbatu siwi-siwi, kaya paglagi imbatu rakula, kaya paglagi imbatu sarang-sarang, kaya paglagi imbasi siwi-siwi, kaya paglagi imbasi dakula, kaya paglagi lansang sambil tamtak, kaya paglagi. Kaya paglagi man imbiad turagbus, hugot. Imbar iman. Usugiban bar iman babae riyad tuwing sa kaula-ula. Nalawa na habukon bar iman usugiban bar iman babae. Imbar iman usugiban bar iman babae. Amurayad tiniuno nila. Maita sya'idun pid dunya wa sya'idun pil akhirah. Tiyanto nila. Di sila makawak karayawan daing kanila. Sumagawa ing karayawan dunya, ing karayawan adlaw akhirat. Daing da hapagbaya kudrat iradat sin mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Amod to mga anak po. Hikaruwa ininang si mga bariman usugiwan bariman babae. Yuadni hukukahum. Iingat nila, unin hak nila patuhan. Unin hak nila pabaran nila. Unin hak nila papagkahin nila. Unin hak nila pa imangod nila. Ing katantan yadto iingat nila. Amasa na to ini, misanin hak niya pabaran niya, dinaingat to.
Sarap sadya iniingat sintao. Masarap badyo, masarap pagkakaon, masarap pag-inom, masarap sa sakatan, masarap pagpasyal. Uno yan mga tuwan. Tayong hugin niyo, imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tani. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. In bariman, dagpak inla sa nila patuhan. Unin hati sin dagpak. Kimugdan in paglasa nila sin patuhan. Unin hati sin kimugdan. Miyagad sila sinatulan paglasa kabayaan sin Tuhan. Na intaw biyaon, inguro nila signal atas langit. Nalaw namod tinakarun ko. Ipara ko madtukanyangan ko, impatta ko. Sa inlaas niya, 7 tahun na. Ini para niya patta, amin patta niya, yan pa siya grade 8. Aturayan tuan, yung pag-akal na Allah subhanahu wa ta'ala, inhitunay mo muna hak sinbagay mo, hak mo patuhan, hak mo pabaran mo, hak mo papagkahi mo, al-hubbu fillah, paglasa. Dahil nga sabab yan, biyayta sin Allah ta'ala yung paglasa simbar iman. In paglasa simbar iman, asyad, makusog. Makna sin makusog, kimugdan, makna sin kimugdan, miyagad, haatulan. In bukon bar iman, kinis babarapan yung paglasa. Mga sumping-sumping. Magtangis, singkuyag, bangkaparaan sumping. Nang sumping at tukita sa jasin uno. Ampain la sa uno, habar iman. Hipangasubo sin Allahu ta'ala hadlaw kana. Aynal mutahabbuna fi jalali. Hauno na in naglasa miya kada atulan ko. Mana siyempre ang asubo, malaggo ka o. Mana si malaggo ka o, miyagad ka o, kabayaan niya. Na hindi na kayo pangasubo. Nasaan ako mag-asubo, nung nabaha ako'y nilaw na. Mga tuwan, adlaw susungon, way nasilungan sintao. Way roon na bay rakula. Way nakahoy rakula. Naunuro ka man. Rahmat sinallahu ta'ala. Dahil nga mga pasilungon. Tahabba fillah. Wa tafarraka fillah. Naglasakal na sintuhan. Bukun kal na umpiuhong niya. Tahabba fillah wa tafarraka fillah. Naglasakal na sintuhan, nabulakin tawiyaon, kal na simbaran nila. Ampain sila ini. Tahabba fillah. Naglasa sila, miya kada atulan sintuhan. Haway puhungon sinang kataupan katao sa impiyuhong nila. Tungbasan in nang lasa, iban tungbasan in liasa, hisin tumungbas, Allahu subhanahu wa ta'ala. In sila yadto, yuzilluhumullah, yawma la zilla illa zilluh. Mga anak ka po, karunahan na ito yung paglasayad to hamasay ni. Ay, nusog din na lumasa babae. Ang kanta kaulong na iasawa, napamakukarilan sinsin mo. Babae, sabang kan mo ako biyana, ang kanta ka biyana, ang pamakukarilan sinsin mo. Uy, nabang way nasin. Natuhan buko na mo yung timpyag sabab. In Parsyababan, suratan nila, papaayaran hausong, janji niya patuhan, bang niya iyaga din janji yadto, kawasasin tuhan yung magdihil karayawan, kawasasin tuhan yung magpasanyang kanila, dunya iwan hadlaw akhirat. Yawa man, sinta upakawasan nila, na inasal-asal mataod, huun sa igon sintuhan yung barakat. Inasal-asal mataod, huun sa igon sintuhan yung uno. Nga sabiad to, naigman yung barakat, naigman yung rahmat, nagambulda. Na ayad to, mga anak ka po, tayo kayo niyon hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahul Bukhari. Qala sallallahu alaihi wasallam,
la yu'minu ahadukum. Bukun beriman inhang sulag inhang buuk deng kaniyo. Bukun siya beriman siya benar. Aun iman niya siya bukun pa benar. Hatta sehingga yuhibba li akhi, sehingga siya lumasahatay manghud niya. Sinpagla sa kabayaan sin Tuhan. Bukod pagla sa kabayaan niya. Bang pagla sa kabayaan sin Tuhan, inpuhungon ta karayawan di nga Tuhan. Bang pagla sa kabayaan na to, inpuhungon na to, ang kan na to liasa, sabab sin aundayaw niya. Ma yuhibbu li nafsi. Lasa hasya, biya sila sa mo, hawaran mo. Gaman, palawi pa. Sabab impagpalawi, amuan inlawi marayaw. Amuad to, mga anak kapo. Ikarua, inhinang simbar iman usugi mambar iman babae. Al-i'anatu. Ininangon nila, manabang. Bukun magpatabang, manabang. Limalawag sila, bang isy'y matabang nila. Saan yung mga tuan? Diya din imbayta yan. Tayugin yung pamansin Allah Ta'ala, wa anta saddaku khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bariman usugi man bariman babae. Mananabang, mangdirihil duaa, mangdirihil karayawan. Uno yan mga tuan, pamansin Allah Ta'ala, bang niuhi nang impagsarak ka, impagdihil, khairul lakum, amod timarayaw ka niyo. Natin yabang kamu bukon kuripot, ampayan sambil hauyom, kuripot da. Dakuman uyum kuriput pa. Naunin beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam akhrajahu muslimun man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Hisiusin tao inta urwara, miskin ibandayahan. Hisiusin tao kaya sisigpitan. Tabangon niya, iyon niya yung kasigpitan, kaluhayan na, yassarallahu alayhi fid dunya wal akhirah. Paluhayon sin Tuhan, siyariha dunya. Agad na inadlaw akhirat. Naintawri magkahaka din. May talong na. So, malukay na akulong na nagkwambihan. Biya wala na nahalinin hinangko ini. Tuhan impagdihil dunya at tawariddo. Ay ikaw maungus. Uno pa, waman satara musliman. Ininang simbariman, usog ibang bariman, babae. Man satara musliman, satara Allahu lahu fid dunya wal akhirah. Siyo makapanabon. Sinmangi, ang pasyari na makadto pamangi, tabunan sinallahu ta'ala yung kangian niya dunya iwan adlaw akhirat. Yan ininang simbar iman, usugi mambar iman babay. Bukod kagibukisan niya. Sakawa, tampanan niya, hitapuk niya, inmangi. Pag-ubos, uno pembeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu, inallahu ta'ala, may nagpapanjari sin langit iwan sin lupa.
Iwan nagpapanjari kataniw. Iwan nagdihil sin pagkaon na to lupa. Bahay. Dagat. Ginlupaan. Yan inrijiki na to. Fi aunil abdi. Maka nal-abdu fi auni akhi. Tabangun sin Allah Ta'ala ipon niya na nawang hapagkahin niya. Hakabayaan sin Tuhan. Mga anak ka po, magkagunahan kita ni Humasa na to. Mataod kaya sigpitan. Mataod kaya sigpitan iwan na to yari dunya. Huwaton makaon bang doon na nagkakaon. Yan mga anak ka po. Nahisiyo-siyo. Inaon kaniya na nawang si Hawaii. Bangway na ikatabang niya, misanda kuman tumabon sing kangian. Tabangun siya sinallahu ta'ala ring hadunya sambil paadlaw akhirat. Inbukon bariman way na. Ada kalalong nakaubusan kita. Sana naman to sila yan. Na, parman sinallahu ta'ala. Bang niuhin angin dirihilan sintuhan ng dihil kamo. Khairun lakum in kuntum ta'lamun. Amuan marayaw kaniyo. Bang sadya kaya ingatan niyo indayaw. Na mga anak ka po, ingatun natin na. Marayaw to'y intao marayaw kasuddahan. Marayaw to'y in bariman, iwan sim, denga bukun bariman. Denga sababian mga anak ka po, aung kisah masasin rasul. Masasin rasul, hang po tagto katahun, hamakkatul mukarramah. Hang po katahun hamadinatul munawwarah. Napasaplag niya inaagama Islam. Dua hula da Makkah iwan Madinah. Si maplag pakatan dunya. Nauno yung kisah yan. Kisah sing guru iwan murid. Sabi masa nila duara, guru iwan murid. Na masa nato bihaon, dangal. Di mabaya ang tawin ng murid. Di mabaya tagun murid, suway guru. Na, uno yan to, anin agi sing guru. Ingagi sing guru ha murid. Apabila yung guru magkabtangan ha murid, makuyag to din murid. Pero masya na to ini, ay naman kamulong na rumong. Na, unin kabtangan si murid, guru ha murid. Narasyar in mangi kikita simbata, kikita sintauma. Damit kian in marayaw, kikita da sim manusia, kikita sintaw marayaw, kikita simang. Dua ini. Mangi, kikita da sintaw. In marayaw, kikita da sintaw. Na, unin agi singguro ha murid. Al-khairu in marayaw fil jannah. In marayaw harap niya pasulga. Sakawa bang marayaw miya kada kabayaan sintuhan. Bang marayaw kabayaan sa jasin tao, iban tao. Wala doon yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Harap nila rap pamangi. Imarayaw, harap mo pasulga. Bang mo harap pasulga, habuhi pa kau, ayaran kau simarayaw. Naimbiyaw ni marayaw, di siya kaayaran, sabab way miyakad kaniya. Way man miyakad kaniya, di siya kaayaran. Di natu kagausan ayaran imbaran natu bang bukun aun magayad kato taning. Na inagi sim murid ha guru. In marayaw ang pamiyagad sing kabayaan sin Tuhan harap na yan pasulga. Damikian
in mangi. In katan mangi harap yan panalka. Uno yan, dugal kaniya sintuhan bukon, ulong da kaniya. Hinamay ta umulong kaniya Tuhan sinarap niya panalka. Na wala siya laong miyakad sing kabayaan sintuhan, kabayaan niyakad niya. Na, indwayad to mga anak po, matampalim mangi, matampalim marayaw. Sa immakainuino. Matampal na immangi, matampal na immarayaw, may tain tao, madto papamangi. Na, mga anak po, unimbeta sinallahu subhanahu wa ta'ala, in kuntum ta'lamun, bang sadya kaya ingatan ni mangi, immarayaw, wayroon saan madto pamangi, harap sadya pamarayaw, wayroon saan tao, papaglamuro ni mangi, iwan marayaw, sumagawa, immangi, immarayaw, bang mabihad tindagbos, la'allakum turhamun, di na kamubayaan pamangi, ing kabayaan niyo, maglasa na kamu halawm simbay niyo, maglasa na kamu halawm simpagula niyo, maglasa na kamu halawm simpamarinta niyo, aula, maglasa na kamu hakabayaan sintuhan niyo. Ini kaupat mga anak po. Imbar iman usugi bambar iman babae, nag-uuyom katawa sadya. Bihaon lang si mga tao, makainin lang ng pangantin bihaon. Pangantin lang na nakaunari, mag-uyom. Usog babae. Ay kaunalang na bihaon, nag-uyom na sadya. Na, dugay ng panahon nila. Imbar iman usog, imbar iman babae, uyom katawa. Unin hati sin uyom katawa yan. Aun kaya kuyakan. Natuan, Taing hugini umbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam akhrajahu al-Bukhari la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talq. Sabda sin junjungan alaihi salatu wassalam, ay niyo paglagi-lagi ay ninang mangi. Ay niyo paglagi-lagi ay ninang marayaw. Dihilin niyo kalagwan ninang marayaw, misan da tiyo-tiyo. Misan da manahut, bang hinang marayaw ay niyo paglagi-lagi. Misan da kumaan, pamayhuan, naguuyom katawa, papagkahi. Mahal ka yan to, mga anak po. Nabihaon, magbakim magtay manghud. Magbakim pamayuhan si magtay manghud. Di mag-asip. Uy, may tayo rin mag-asip. Sinhang karahim sila. Hang kabutangan sila halawm sinrahim hina nila. May tayo rin mag-asip. Sabab, aun himapa kanila. Hisiu, himasiblis. Sababing ka, ing kabayani masiblis, manunog. Sunugun ing karayawan. Unin ni panunog niya, papag-igilo ni magtay manghud, misan mag-asip, di da. Turan yung mga tuan. Nauno pa. Tabasyumuka, piwajhi akhika, lakasadaka. In sawaay mo kamo, papagkahimu, palanggong mo hainaama, langgong mo hapag-agama, ano garaan kau sintuhan pahala sarak ka. Na mura-murahan, mga anak po, miabutin waktu na mo, patubtubon na mo dito, impangadyan, ando kailo, wang mayan kita niyo, uuhon na to, injasyad na to, uuhon na to, inyawalihan na to, paakaruntan niyo, hapamarinta kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, indunya ini, amin nyari kita niyo bihaon, biadagbos, nagsungkang mangking manusia, sumagawa inbar iman, bang sila roon dah kabayaan sintuhan, wayra kasusahan nila, wayra problema nila, sabab janji sin Allahu Ta'ala kanila, pasanyangun sila tiyo-tiyo diha dunya, awla-awla na hadlaw kana, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala, at tawfiq was sadad,
وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن يجعلنا من الفائزين وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.